Hey yo millet, sizinle ben Mac. Bugün biz yeni seriye başlayırıq. Call of Duty. Təzə oyun. Обычный тяжелый тиран. Normal. Gəl ortanı seçək. Gəl baxaq. 9 Ağustos 1942 Lager Toka. Rusça yazır tek adam. Итак, внимание! Рядовой маг. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Deməli biz Martiniz. Martin. Adımız Martin. Deyir, birinci harasa bizi aparmaq üçün, bizi harasa aparmaqdan əvvəl gərək use grenades. To flash out hard points. Move together as a team. Takım olaraq bir yerdə tərəf. Always move from cover to cover. Ты проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Bir oxuyum da. Always reload. Həmişə perizaryadka yadınızdan çıxmasın. Before going into the battle. Savaşa girməkdən öncə. Suppress them flank. И видишь, что цель отмечена как пройденная. Aha. Появилась новая цель. Хорошо, Мартин. Открывай ворота и нажми Tabı bas. препятствие. Tabı basıram. Deyən görmə bala. Быстрее вперед. Откройте ворота, ведущие к полосе препятствий. Deyir, darvazaları açmaq lazım. Getdi biz. Sağ ol, brat. Buna varır orada. Oo, foley. Pulemyot çıxdı özdə, getdik. Getdik görə baxa. Tez qaçış yoxdur burada. Biabırçılıq. Burada öl. Buraymış. Atıcı. Atıcı eldir. Ne oldu? Hamımız bir qoyun mən də danışımdan. Şıqqır. Sonra. Tullan. Bir çəkilin görək. Çəkilin, nə bir gözdə da. Bu nə da? Qabaqda getmək istəyirəm, qoymurlar. Gedək. Сержант, зарядить эти пулеметы. Deyir, hamı uzansın. Əmr edirəm. Qalıq. Ay mərdivan, ha bala. Hamı getdi. Qalıq, tez get. Tollan belə getsin. Yaxşı girdim bura. Davay, soran. Bu nədir? Oy. Сделай 6 выстрелов по тишине. Твоя точность будет зависеть от того, насколько хорошо ты контролируешь прицел. Делай еще 6 выстрелов по мишени во время движения из разных положений. Ты стреляешь, Qoşun, yox bəyəndim. Perizaryadka. Biz də orada öyrədirdi ki, tabloya baxanda, yəni ayırdın qaşım. Biraz kasörlüğüm var, yox. Perizaryadka. Все, aç qapı. Hazırım mən. Ayaksız adamın əlində silah var. Lan. Nasıl silah var, все. Bırak beni. Возьми со стола винтовку Спрингфилд и помени на нее свой карабин. Springfield. Qəşəng, karabin. Подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Deyən, tam ortasından vuracağım, tam ortasından. Bir dənə biraz sola qaydır. Puh! Qəşəng. Ortada. Puh! Qəşəng. Boş-boşuna güllə attım, züllə say. Nəfəs saxlama yoxdur.
Deyin görək. Aha. Shiftlə prikladla vurmaqdır. Sonra. Buna bak. Tollanır ya. Manyak ama. Sen vurabilirəm. Adın nədir sənin? Modi. Bu da film çıktı. Bırak görüm gedim mi? Надеюсь, тебе ясно, что ты с помощью прицела можешь стрелять точнее. O İzbil Thompson. А теперь идем дальше. Öyle. Свой один из Томпсонов на столе. Ой. Если у тебя не три руки, ты можешь одновременно только Yani deyir 3 kolun yoxdursa, 2 kolun var, 2 kolun varsa ancaq 2 silah daşıya bilərsən. Probekonu konuşuşdu. Все, yaxşı anladım. Anladım. ты можешь оружие. Это называется рукопашка. Yaxın məsafə, yaxın döyüş. Yaxın döyüş. O birini verin burada çık. Yaxşı. Yaxşı, vurdum indi sən başından. Abo. Neyse orada qırtdaladım. Bir. Bu da iki. Ha, neyse qırtdaladım ya orada, neyse deyir. Все, yaxşı getdi. Bu nədir? Hoizbi, kartoşka. Saldım içeri. Двигаясь вверх, наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Bu bir. Bu iki. Hamısını attım. Hamısını attım qardaş. Ne oldu ha? Ver bunu canım, ver canım, ver canım. Hamısının içine attın lan ha? Hangi etme lazım? Ha bu yana. Yok ya açılıptı da bu arada. Yok oradan gelmişim bu yana gitme lazım. Niye? Abi o neye səhv eləyirəm? Bu da değişikti. Yok. Aa İzmir geri geldi. Ay bu ne da? Oldu da attım da bombanın arasına. Öyle. Buna da buna da. Ha mesela sen ne kadar bomba atacaksın baba? Yoruldum çekin yol aç görüm aç görüm. Aç görüm. Aç görüm. Возьмите гранат, забить каждое окно и дверь. Allah attım da hamısını bala. Ben səhv atıram. Deməli atmıram, hə, deyirəm. Ayda, Mongol gədə Mongol. Martin, əlindən bir şey gəlmir, ha, baba. Buna da olur. Воспользуйся одним из этих медкомплектов. Oldu, Устройство, и он может спасти твою шкуру. oldu, Наконец, рычажка. oldu. Держи, партнер. Рычажка обладает огромной огневой мощью. Oldu. Не свисти сооружение. Здесь, знаешь ли, все равно, что взрывать. Partlayacaq. Внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убраться подальше. Если, конечно, ты не наложишься на тот свет. Все, anladım. Bizi savaşa salmalıdır. Неплохо поработал, рядовой. Молодец. Рядовой Мартин. Серьезно, себе и не забывай чистить его. Давай. Все. Hara getməliyim? Aç kapıyı göreyim. Следующий уровень. Birinci missiyanı keçək.
İkinci missiyaya sonra devam ederek dostlar. Внимание, группа Бейкера. Hı hı. Дело серьезное. Hı hı. Операция «Оверлорд». Hı hı. Движение в Нормандию с воздуха и с моря. Hı hı. Час Ч, день Т. Морская пехота атакует 5 районов побережья под кодовыми названиями. Hı hı. Юта, Амаха, Мгм. Золото, Шуна и Меч. Здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Амаха будут атакованы 3 дивизиями наших пехотинцев. В это же время 2 британских и 1 канадская дивизия ударят по районам Золото, Шуна и Меч. Hı hı. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Ч. Hı hı. До начала бомбардировок с воздуха и с моря. 6-я британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. Hı И hı. в это же самое время 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. Hı hı. Устье реки Туз разделяют районы Юта и Амаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Туз, соединяющие районы Юта и Амаха, чтобы Мгм. прикрыть с фланга район Юта. Utah ile Amaha'nın birleşmelerinin taraflarını bunlar tutacaklar, temizleyecekler. Точно особенно много немецких войск. Yani biz Когда yetmedi. они пойдут в контратаку, им придется идти по этой дороге. 101-я должна позаботиться о том, чтобы они не прошли. Группа Бейкеров, то есть мы, будет находиться на этой дамбе. Hı hı. Разведчики, как, например, рядовой Мартин, будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни. Başında şöyle, indi bizi ayrı atacaklar, komandadan ayrı, biz neyse şeydi, Когда мы signal veren fire'ları kraldan şey eləyəcək. Bize lazımdır böyle şey. всеми целями Bizi niye ayrı sokulduk size oraya? и 82-й дивизии. Кроме того, я Ага. хочу, чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их. Мы высадимся за Атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами. Hı. Нас ни в коем случае не должны обнаружить. Hı hı. До часа Ч не останется не больше нескольких часов. Это и есть то, к чему нас готовили. Удачи! Çok sağ ol. Değerli uğurlar. Gide baha. Belə işte. 5 iyun 1949 saat 18 Greenham, Angliya. Aha. Başda geri, gedeydən qadan, başda geri. Hı. Abo, paraşütlə düşdü. Hareket etmeliyim. Evet ara. Den göre. Sözü Sergeantım Hiton. Aha. Əlaqə saxlamalı. Hitonla. Bu kim da? Susturucu yok idi buna. Abicim. Ece bir neferdi buranı koruyan. Ha geldim Murat. Bize hiç kim vurabilmedi. Gel. Sivaza kesmeliyiz. Hilton. Manam. Mick. Martin. Ola. Deməli burada değil ha deyən görə. Hə, o vaxt deşik yer var. Sən nə olur ha? Oo, nə qəşəng qucaqlayıb ha bu. Onu görürsən? Vurmaq da. Biz oraya girməliyik. Tərdən çıxış var. Abala mən indi burada konkret hansı tərəfə getməli? Aa, işarə var, deyən görək. Giriş zat da yoxdur, heç nə yoxdur. Ancaq gel qabaqda. Bomba. Abo! Ay bu niye sallanır burada? Bunun için burası. Hey! Hış! Havala! Vay yazık. Bu nedir? Należy korytarz do uznać swoje задачи. Установить радиомаяк. Ага. Радиомаяк koymalıyıq diye. Sen kim hasta ya bura? Havala. Vah. Gitti qaba. Böyle şey. O kimde? Sen beynimi kara...
Davay. Siz mənim dostumu vurursunuz, hə? Elə bilirsiniz mən. Bunu da o. Bunu götürsəm nətərdir bu? Dən baxayım. Yox, hə? Ver mənim silahımı. Sən. Dənə burada belə işlərdir. Qoş görək. Qoşdum. Missiya. Aha. Yaxın şəhərə yol tapmalıyıq. Bu rayonda nə var şeydir qorumalıyıq. Dəyiş silahı, dəyiş silahı, dəyiş silahı. Oy zibil bunu da la. Oo. Aba ne boş ver. Bizimkiler de onlar. Aa yok evden bizimkiler de. Yok onlar bizimkiler de. Ha bizimki de ha özümkine vururdum az kala. Oo bu. Cedri kabağa cedri. Aha gördüm. Çevirir. Gir içeri. Girin. Abo, ben kabağımda ne atırsın? Gir balacığım. Biri buradan vurur ha. Ölmüş. Ay durup oradan bir adam vurabilmeli. Girin baskına gitti. Oy zibir her yeri başına. Oy zibir desene verdi. Boşa lan. Kırgın etli vuruş. Kim kime cihimdi. Ola işim yok. Bana birden bundan lazımdı. Tanım yoktu. Ne dersen? Ne oldu? Gigliotti. Kimse var mı burada? Poligon burada kimse var. Bu da yatırıcı, hazırdı. Baş gitti bir yana. Geri. İşim yoktu ki. İşim yok. Burada ben araç etmeliyim. Aslında bir etmeliyim. Tava bas. Neyse Darago'da bir şey gördüm. Ha, yakın şehre yolda bana gitti. Ha yine səhv elədim mən. Ben yine səhv elədim. Maşın məni ya. Harac etmeliyim değil mi? Gelin bunların içinde yol tap. Burada yer yok. Buradan yer var. Diyana. Diyelim de görmüyorum. Arada öyle şey var. Ay öz adamımı vur. Arkadan vurdum. Ben de ne bileyim öz adamımdı. Sen vurdun. Bağışla zırhlısan. Gitti. Dəhşət idi. Burada saxlayıram. Davamını görmək istəyirsinizsə kanala abunə olmağı və videoya like qoymağı unutmayın. Sağ olun. Bay bay.